Ngidilwe ingane la, ingane engiyizalayo engithathele umuntu wami umthethwa engamthola eCoca-Cola epakisha ngayibona ukuthi ayile indoda emadodeni. Kodwa usungaze ungigile kanje nganyami ngikuzala. Ufuna ukuthi mina nawe sirishisele ngempela yini lento ongenza yona ngempela awungicacisele. IsiZulu phela sitoliko. Wena muyimini ngenze njani? Mina nguma wakho wena uzuthathe lami isendo akufanele ukuthi kube elami lodwa walithatha walenza labe elakho. Uthi mina lento ingihlala kanjani njengoma wakho okuzalayo? Wena ubu-exit kwama wami yini ongizalayo? Lalela mfazi. Igama lami mina nguNosihle waKaMkhize. Ngize lana ngoba ngifuna ukuthi ngikhulume noma njengoba ngathandana nomthetho okuyisoka lami stepfather sami osekuyisoka lami njengamanje. Ngifuna ukuthi ngikhulume naye uma ngokuthi umthethwa usefuna ukuthi aze kongilobola